wakwa baby Adom TV Badwam Jumadi no eso yeda sister Sunday be or your guy yeda na say papa perade ahwe so na wotwe mu e de aba bedru sabre faseda no e ma no yeda say stations no de bia mekendo so enso de wo bre bia na Adom TV ene da seda ye odia yeda say da say papa pa na de yedru so no so hu hia ene ye fia de so clear system ni mu nyina fire bia nko weekend nimu sebe ya benya time a relax onya time so amabusia no give us Herbal center e wo ha ye no wo ba bedi enkomo ahwe enu ahodo ye a wo mo adwama so ne ne ye e wo ye nipadua mu sebe ya de obeka no bi e na wo mu a ntem ehu aduru ne no obeto na tumi amu ahoden odifo wo ha ayede ne kasa e me na ye mo official pay aso okotie mu kakra nti no afese na nkwane ahoden wo ho amen e ojina wona so na adwuma wo ye ne den amen na so sika na ba bedwa bebre amen na Dr. Kwabi nso ye ne nioma ne biom tinyamisha mu ye da se pa ye give us all right enu ahodo ma me da se e wosua na no pe ma mo nyina ache e ma mo nyina akwaba Herbal eye Adom TV so ene anope give us Herbal center ene nenso ye san ene mo ababedi ehia ohwe open no so a ene me de adro no mienu na ba ye give us Herbal mixture ene afa give us GC mixture no eno na me de nam na afi me ba cho ye be ma wo ye abrante wo ye wo ba se yare de otwe ho adi firi ho kora na ne edi kan ni oba bia wo asase so anaso wo ba bia wo ye nyame abode de wo ye de to ho no mo se bosumi bia enefu anson awu mo no ese moje fin bia wo nipedua no mu a emmo nipedua no emma nipedua no ntumi nya hoden anyina ne nanso no ese sa moja ne den eno ene ye besenko ni apotokase me kan say ye menstruational period anase wubu nsa anase obiga say okonfichire no na ananse ama eho hawa baba doso ye pa ente eho hawa baba doso na give us Herbal center enam Dr. Solomon Kwabiso ezansa waka say why bonu aba no ne hahan ne ye de ye nini emfansa yare emfa ma ye ho obon say sani akwakoye no nsebuo no anase mfichikrom no oha no dodo na ewo mu obi die wo hono mu a ye woni ye kan say eye menstrual disorders no ne de no emma no wano ye wo menstrual cramps enso wo hono mu ene ye wo menstrual pains enti ba cho wa wo hwe me gibre na adaje na me nchirechire mu ye emfa nchiro na te ase na sani ade ne ye ono kopedro obi wo ha wo de echi atoto nura hodododo na nso no bepem ne etia na eden etie na enefo anso na obo ade ye ade no na eye abode nyansa pemu nso ekire se ema mojefi a no ebesen no bisa ho se ne edikan menstrual disorders no sa enefo anso na wo de ne mma aba dako na mienu bisa se enefo num na aka ne moja hodo na aka no ehefa ne yekogu obo nse no na akogu eye wa wode no ho ane uyem na afede wa wode na no akosi ho no mo kwan ne edo ha na eden ede breni pedua no etumi di won ma na empo oba wa wo ho ko ede akoye den etumi ede ede amawo enti obi biara wo menstrual disorders anase wo bu nsa na enefu anso no enso emma no wano no ne pacho enso ano ne ye ba akopɛ give us Herbal center so ye ne kita sanso ano no enu nie give us Herbal mixture enam hahama eni dubina eni dinsia Dr. Solomon Kwabi edi aye edro no ntino kwobua ma moja hodo na aka na eno ntumi ama mesen na akwakobo aye awode no ho eni yefunu no no konane ni nyina na moja ne eden etumi aba besen ede akọ ede amawo be ba cho edura me ni wudi hu nkomo okọ Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop baby eton eduro man Ghana any wiase afa na baby bia na obenya give us Herbal mixture na etumi aboa se uyi menstrual disorders ne fi wana so obi dia emma no wano a obi di ohodma yawdie menstrual pains obon se base a na yase tumi wina obi di tumi ba na fe de janity paye ni titumi dwane se gaga afe do bia kasa ne ho a na ne buafu na obia ho ye ne hi obi kura tumi di ma afe de adwuma kura de omba sa na otwe na wayama se adwuma owo mu ma ntemu ne bro no ote ebre no so pe se jama ya mansa na ade ya babio epacho sa mfichikomu ya udie ni nyina no enso ano no ye ba akopɛ eno na ye give us Herbal mixture
a okonye bi na uto na onom a ebe den ebetumi aboa eno akire obi de ho a eye menstrual cramps oba de se wo bu nsa se wo moja no se ba no ano no ano obi de ho no bo sa na se ebubu tuto mu obi nso de ho na moja ne aye tu da bi me ba cho enye ni papa mu a eye yare enti ubenya give us Herbal mixture no eno na ebe boa o enti wo a wo de no eba na wo se moja no se bi o mpanifo ni ma no pe ubo se na ebubu apo na didedemu na obi nso de ho na ni aye tu pa no unya give us Herbal mixture na me pa cho no na ebe boa o edura me ni udi hu nkomo yi okọ Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop any baby eton edura man Ghana mu bia na me pa cho obetumi enya bi ye ahoma trofo edidi dwuma ma no go so ameka se bia wonti bibia ase obebe so we frɛ na ne ye age nkyere mu a numbers no egu television ene na mom no 0543 222470 0543 222470 na me pacho kope give us Herbal mixture ne bi nanonom ba ko eno so ho sese ya no enemu yarewa na afa infections no ebi wo aye ntade hyemu se ne aye kora no anase empaso agudie ene ye kokofa ba na ya na edo so ntino ya na give us Herbal center ye mpese ye bebo bidin ni ejebi enti ube nso oba hu sansunsanso ahodo e wo nipedua no mu ene sebi eye wa hemfi ho no ma na mpacho wetu ho anamo no akọ Pedro ube nso oba bi ho no ma na ensoanso bi aba bagu na hemfi na no ho no mo na ye prekisi no tumi dua na se ye ne hene na wo dwi saa enu akire ohonoma na to se ensuo bi gugugugu no asa enhyeda anye ensuo ye normal bi sa na baba me pa cho wo yo oba na wo sansan kire ni nyina na e kire se ennem yarewa e na abaji nipedua na ede aboso me pa cho waduro ni e give us GC mixture e na afi ni capsules enti wo koto a uto ni mienu e de bomu e ye topaye e na afi ni nsuo onum so na watumi ano ni mienu na etumi aboa enti oba bia wo ennem yarewa anase infections bi etiti ni pedua no me pa cho waduro eye give us GC mixture na afi ni capsules a ukọ Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop any baby eton waduro bia na me pa cho obetumi enye bi wo hono ede ato enu akire wo ye be ma nso a obonza sanso akro na oba no ne kan se genitals na no aba bagu ano no be ma nso ebitumi gugugu saa obonzo otumi dua na afede ayetu na ohonum a ase sebi ni be ma no mia no na ase ensuo bi efimu eba colorless bi efimu eba me pa cho wedura be ma uhia eno na ye give us GC mixture na afi ne capsules na wetumi akọ pebi na wato na wanonom eno na betumi aboa o enti obema ene wo ba enemu yarewa bi etetew anase infections bia abaji ni pedua no ede aboso no unya give us GC mixture na afi ne capsules eka ho a eno na be den ebetumi aboa o na bibia etumi akonkan ne awonti ase ne eburu wadwene wonti ase so obetumi afre give us Herbal center e was 0543 222470 0543 222470 na eda yetumi ede aboa na nia wonti ase bia no etumi aboa ma nipedua no ahoɔden no etumi ewie pɛyɛ na ebra wutu infections ene enem yarewa ase no na ɛsan siesie nipedua no obi ho no ma onante kakra ha ne ha na nakoma ɛbɔ periperi saa obi ho no ma eyi efense staircase wontumi mfo ene ofo kakra ene na obo kasa oteso no wo home me pa cho unya give us GC mixture ene ne capsules na ebeboa emafin bia esisi surveillance no mu kwan ene akoma no ho nyina na eden etumi aboa ama nipedua no etumi enya brane enti bomode na akopa ye nupe ibi nato nanom na no ne betumi aboa na bibia etumi akonkan ne krakra mu ne ya wonte ase bia no ofra ya no pa ewia na enyume ena ne enti e be so mo frɛ no eduro no ukoto a say ye kire oniam bia oye ye mfa say eye infections na omo say bema boxer obi ha trouser ba ko otumi sha ni ntade hyemu me pacho ofra ne ya kire unu mu aduro no ni ye ma sa akwan kire no so na yare na aden ase etumi etu ade ama enti 0543 222470 na only give us Herbal center for
edi nkomo ena no pe yada so D4 give us a center na wote won kanon ti ya no so de bi omobo omokan woto aduro no a sa hwe number no kora da ho frɛ na on kyerɛ sɛ de obisia nom no na betimi ya maduro na ya effective se sa wofa no normal ya to ye nom sa bia ahwa na wantumi anya de wo sɛ ye na obewi obɛbɔ sobo nso de bi omoka wotope sa frɛ na on kyerɛ omo omre adaje ebeyi ano de amount ma me fancy ha sister Sunday besa babiem sa de betwam ba ko se ne de ma na fiada bibia tumisisa bibia tumisi sister Sunday besa ba na fe kwasi aye kradon so na asemidi kan ode ato aso owie pe obesa ginam na woni mpanifo di nkomo pensem dia beba no na ya to aso ko so mo afide ne na Adom TV fi se wazo yi midin de afia amankwa tamaklo